کناف خلیل ریوبریا کمیته تندرستی کنگراستار شخوا امراستی کمپلا ناونتوی یا کود در حق ریبر آب و دهاتیه چه کرنتینه پیشیا ما 15 شباطه یه که بری ویجید سال 1998 ده دست به کمپلا ناونتوی چه بود در حق ریبر آب بوده بسرکشی فاشیستا ترک و همون دولت ناونتوی در نوی کمپلا ده آمده بود در 1999 ده د 15 شباط ده ریبرتی به کمپلا کی ناونتوی هاته گرتن سرکشی و کمپلا جشخوا فاشیستا ترک بود ام وی کمپلا کو در حق ریبر آب و دهاتی کرن ام شرمزار دکن و ام بانگ لتواهی دنیای دکن جی کل برانبری اف کمپلا کل سر ریبر آب چی کرن سر شخص ریبر آب کسایتی که کش بو آزادی بو دموکراتی بو وکویتی کشینو خبات خدای مشاندن کو ایدی هلوستک لبرانبری ابدیل گرتنا ریبر آب بدانی یعنی ریبر آب 26 سال خود در باستبن نزدیک 20 سال خو هفتاند بید که سال خو 27 کو زندان امرال ده گهاتی گرتنه و هر وها دندر زندان دا تجریدیم کو در حق ریبر آب دهاتی نکرن هر دم گرانتر دبون یعنی به تایبت نیزی 4 سال انداوی تجرید در سر ریبر آب گرانتر بود گشت آستا که نه محامین ریبر آب دکارتن او بیدیانا نه بالبات آوی دکار بو او بیدیا آرمان جوه کمپلیت چه بو یعنی شخوام روف دم تحلیل دکی یعنی تجریده که هایی هندر ویدا جاره کدن تجریده که نو فرد بکی یعنی برد زندانه ده هر جاره به جزای دیسپلینه به هر جاره به ریبازه کی تا 6 ماه نو دکی تو تجریده که بره هایی تهین زیاده تر جدی کی آرمان جوه تجریده چیه آرمان جوه کمپلا ناونتوی کد شخص ریبر آب بوده چه بو ریبر آب کسایتی که کوش بو آزادی تیکوشینه خواه کرد کسایتی که کوش بو دموکراتی دست بخباته خواه کرد نه تنش بو گله کرد بو تواهی دنیای بو تواهی گله دنیای گلن کو دخوازن به آزادی جیان بکن گلن کو دخوازن به ناسنامه به چاند خو به زمان خو جیان بکن ریبر آب پیشنگتیش گله دنیای همورا کرد به شورش خو به خبات خو او یک جی راستی دجی نتاوین یک بویتین اوین کو به قومیت تفدگرن یک زمان یک رنگ یک آل و تنش خورا قبول دکن دستالداری خوال سر انسانان سر جواک پیکتینن اف پروژه نیتوا دموکراتیک اف پروژه دموکراسی دشبری وانته بروه که جی دنیا شخص ریبر آب خورا خطر دیتن که ریبر آب دمی وی فکر خوی آزادی فکر خوی دموکراسی که جواک کی وکف ما فی جن ما فی ظلام ما فی زاروکان ما فی جواک ما فی جوانان هر کس ناوه جواک دا ما فی خواه به او یک خورا خطر دیتن و خواستن با کمپلای کود شخصی ریبر آب بوده چه گرنی شخوا طبعی گله کرد نبگن طبعی گله هانی کود خوازه به آزادی دم سری خورا که بیش از خوازن به ناسنامه به چاند به زمان جیان بگن شخص دیلگرتنا ریبر آب بوده خواستن قرکرن آوا گلانا بدنا آوا کرن به تایبت جی گله کرد که گله کرد حرتم ده قرکرنه داوه گله کرد در نکوه چاوا ده دیرو که دا که حرتم شورشن کردان رابون خواستن که جبو سرخابون آخوا جبو آزادی آخوا بگین آسته که او شورشانا بقرکرنه را در باسته کرن شخص ریبر آب دا جاره کدن خواستن گله کرد قرب کن تنه بکن پروژه دموکراتی و آزادی پیکنه بروه که افکون پلا ناونتوی شخص ریبر آب دا چه کرن دولت ناونتوی دولت هگومونی که انده سلات دار لیتشته که امد خوازن بیجنه یعنی تیکوشینا ریبر آب برخودانا ریبر آب چوب خواره هانی اف گرینگه یعنی ریبر آب بو ریبره که دنیای همو شخص ریبر آب دمی هم دوین ریبر آبش تواهی دنیای را یعنی همو دنیا ریبر آبش خورا بنگه دیبنه خورا اساس دیبنه فلسفه وی فکر وی روزانه دناف خود بخوره ددنه جیان کرن جبرگو هر کس خلاصی خود و فکره داد دیبنه هر کس آزادی خود دبن شورش کو ریبر آب پیک آنی دبن پروژه نتاوا دموکراتیک داد دیبنه شخوا لزندان امرالی یعنی نها افدم داوی هنک شانده در باسی گل ریبر آب بون یعنی هفدیتم ریبر آب راحت نچه کرن بطایبت برازی خواه عمر اوجالان اوجی در باسی گل ریبر آب بو افجی راستی اجبو ما گل کرد بطایبت تروها وک جن اجمرا جی موراله که هری بلند بو یعنی پشتی 4 سالانش تجریده گران کری که هفدیتم ریبر آب را نهات نچه کرن هفدیتن هات چه کرن مدزان بو ایدی روش ریبرتی یا تندرستی بچه رنگیه روش خواب باشه ابش مرا جی موراله که هری بلند بو که ما پشتی او خواستم آگاهی ریبر آب گرد
یعنی ریبر آب ده هفدیتنین خوان اوی هری داوی کو هموی هادی چه کرن ریبر آب مساج خدا گو از دکارم اگر ری بدن با آلی سیاسی با آلی حقوقی قانونی چارەسەریە ئالوزیە کل ڕۆژهەڵاتە ناوین پێکتێ تەواهی چارەسەر بکەم ئەس چارەسەریش وەرە پێشکەش بکەم ئەبخوا مەساجێکی دیارە یانی گورێبەر ئاپۆژ دخوازێ ئیدی برەنگێکی سیاسی دیبلۆماسی برەنگێکی قانونی چارەسەری بێدانین ji bo mafê tevahî gelan bi taybet ji bo mafê gelê Kurd rêber Apo diva xîtaba xwe dayî da yanî hevdîtin piştî wê dîsa du cara rêber Apo re hatine çêkirin ew gavekî baş em dinirxînin yanî ev komplayê ku hatî rexmî tecrîda girandkirî rêber Apo bi berxwedana xwe bi tîkoşîna xwe her wiha gelê Kurd tevahî gelê me her çarparçeyê Kurdistanê bi berxwedana xwe her wiha bi rêber Apo jî bi tîkoşîna xwe mirov dikane karibûn komplo vala derxin lê ema ji bo komplo tam vala derkeve jî tîkoşînekî hin xort gerek e heye ku em azadiya rêber Apo ya fîzîkî jî nav xwe da bibînin ji ber vê yekê tîkoşînekî bilind gerek e berxwedanekî bilind gerek e yanî rêber Apo bi taybet ji bo jin wî xeta jina azad da diyar kirin felsefeya jina azad ku jin bi çi rengî berxwe bidin bi çi rengî têkoşîna xwe bidin meşandin bi çi rengî xwedî şexsê xwe derkevin rêber Apo xeta jina azad da diyar kirin ser vî esasî niha jin di wê xetê da berxwe didin û têkoşîna xwe didin meşandin li her çar parçeyê Kurdistanê li Bakur Rojhilatê Sûrî her wiha li tevahî dunyayê yanî hemû jinên gelek jinên Ewropî yên derve jî ji fikr û felsefa rêber Apo bi taybet ya jin ku dixwaze xeta jina azad derkeve jin xwedî îrade bin jin xwedî nasname bin jin jî karibin qalibên civakê bişkînin yanî civakê jina re qalib daniye ku jin tenê ya mal e jin tenê ya zarokan binê jin nikane tiştekî bike rêber Apo bi fikr û felsefeya xwe ji tevahî dunyayê re ispat kir jin jî niha di vê felsefeyê da berxwe didin û ew qalib şkênandin mînakên niha jî ber biçavin jinan dixebatên siyasî da cî girtine dixebatên îdarî da cî girtine dixebatên rêxistinî da di beşên leşkerî da yanî YPJ Bakur Rojhilatê Sûrî ku niha kesên di nav YPJ da cî digirin ji tevahî dunyayê ne gelek ji wan jî Ewropî ne yanî ev bixwe çi dide diyar kirin virda ku fikrê rêber Apo ji bo xeta jina azad jinan jî karibû li vê xetê hîn mestir bikin vê xetê hîn xort bikin û berxwe bidin ev hemû ji me re rastî yanî em wek jin bi taybet jinên Kurd jî em pir şanslî ne ku rêberekî wek rêber Apo ji me re karibû ve xeta pêşkêş bikira me jî di nav vê xetê da rola xwe lîst me berxwe da me ji dunyayê re îspat kir ku em karin di tevahî qadên jiyanê da berxwe bidin em dikarin tevahî qadên jiyanê da têkoşîn bikin niha jî ji xwe 15 Şubatê li pêşiya me carek kedin wê tevahî gelê Kurd tevahî gelê dunyayê bi taybet jin em ê di vê rojê da komple ku derheqî rêber Apo da hatî kirin em ê şermezar bikin têkoşîna me berxwedana me kombûna me wê di astekî hinî xort da bê faşîsta Tirk bi dîlgirtina rêber Apo xwast ku vê proje bi dawî bike bi dîlgirtina rêber Apo xwast tevahî gelên ku ji bo azadiyê serî xwe hil didin bi dîlgirtina rêber Apo ve gela îdî serî xwe hil nede hertim dibin dagirkeriya wan da bimînin di qirkirinê re derbas bibin lê gelê Kurd bi îsrara xwe bi berxwedana xwe bi taybet wek jin jî karibûn ji faşîsta Tirk re îsbat bikin ku ev ve gela hebe û ev berxwedanî hebe ta ku em azadiya rêber Apo ya fîzîkî di nav xwe da bibînin ji xwe wekî derket yanî gelek agahî derketin ku wê rêber Apo di 15 Şubatê belkî piştî wê bê jî wê derkeve xîtabekî dîrokî bide ye em jî rastî li benda vê xîtabê ne yanî em hemû gelê Bakur Rojhilatê Sûrî belkî ez bawerim gelê her çar parçeyê Kurdistanê jî li benda vê rojê ne ku em xîtaba rêber Apo bibînin rêber Apo yanî hêviyên me û bawerê me hene û em başî dizanin rêber Apo bi xîtaba xwe wê karibe çareseriya alûziya li rojhilata navîn li tevahî dunyayê pirsgirêkin ku çê dibin wê bi xîtaba xwe da xîtaba xwe dîrokî wê karibe çareserî ji tevahî gelan re bibîne wê karibe çareserî ji tevahî civakê re bibîne